batakana bagira ngo amaizi n'amashanyarazi ebiri mu bicweke bimwe bikatebwaho warigiro mu ntebe enyuma hongo kwihobwo teine kibararebera amaizi akugenda na ga Fred amashanyarazi akugenda na ga Fred no msijja kugenda no kwa Fred sama kuba enchuka chukate bambi so ntenda kwindahindurira mu kurembeze nize turenchuka chuka obunita inchakare Josa Mtaremwa ashyireho mu bicweke biri mu Kanyaryeru Sanga Rishere Kinoni Kiruhura na n'ibindi Ogwagizire ngu yayemurikira abantu mu butongore ngo kandi yayoreka abantu ebi yakozereho ebishaka igomwe abantu rushanju agarukina na miliyoni 5 ezinarondeye bishop atarata ile hona 10 akashaka irwa y'abantu Masharishere etabunebereye cy'umu mwiroma agamagingo hatineyaka nabwanyuma hari kugambaho na nenkuyanja y'abantu mu makaje Kanyaryeru ayorekero ku Kanyaryeru heino mugisha ngo abwamanije na nobwiri yako burisa abakanyerero mutima ya mungimera taine na murumwe kanise kitwa gicungura none herenye mukamutagira amezi ya national water nabona ngitinga inaho ngo munitangiriza nabashakira amezi ya national water Garium Trading Center kandi ashabira abantu okurondo mwebembezi orukumanye birukwata abantu babutoshe kubasa korwa okekirembera bibemeza ababaro abamba abo president agahiguru natebeka nsaba kimwe ebyo kurya bibura okabiri mana abantu kwihambeza kubiretera bakuza kubiri omakura gandi owabeira ryo mugenyi mukuru hakumura ko birori omwahure hawabijubwe cyacho Uganda omurubijubwe Nyakashara sub county Kiruhura district Reverend Mchunguzi Fred Emeritus Bishop Stephen Namanya asimira abantu abarwenshande wabo kushomesa abana babo kandi cyabeire kitarihe nyuma webare no kushomesa abana abantu ba North Ankole ni nyijuka ubutwatandika diocese 2023 ninye natimbwire Canadian Secretary Reverend Mchunguzi Fred kandi ohumwiro bwahure aizire yayore koko izire nakore imirimo yarahanga ari kutandikira mu kanise ya Rwenshande Church of Uganda cyitaji akahenderera na bijubwe Church of Uganda n'imirimo yo guhereza myaka 35 nahise imyaka 34 ntaramukoma hati icyo nicyo ntaha mu duka yimuri kumanya yahaburisa yukoreye imirimo mwene mukamanje bishop buja kinkweteyire icyo kubanza ni insimiro guhereza guhiturango kubutera muheru itabebembezi ba government basimire bigambo bya Emeritus Bishop Stephen Namanya kandi bamuhamiza okubarkwisha kutungura ebyo bwegese mu district ya Kiruhura Stephen Namanya wahumwiri aza yagamba ibintu birungi yagamba bikwatene no bwegese yahiga abantu munonga ngo bashomesa abana babishiki abana babishikine ngo nekintu cyango kandi kubone umazuma nekintu cyango munonga abishyo kabanza kunagwe nyuma konka hate barigiriye haza kubashoma bagira umugasho aha burungi bwa enarimu no kushoborokerwa kw'abantu ba Uganda huyahika no muranga gwa President Museveni ogwari kugamba buri zoba bantu mutushomesa abana agagasha kwa Kanaremesa hawatayari West ho muri Kiruhura amakuru g'ebyemizano